vamos. 1, 2, 3, 4. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos te adorarán, las tinieblas fluirán, por ti grito, yo soy libre, yo soy libre. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, muertos vivirán, los pueblos te adorarán, las tinieblas fluirán, por ti grito, yo soy libre, 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 yo soy libre, vamos, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo soy libre, 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 yo soy libre. Vamos, iglesia, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre. Aleluya, aleluya. Bendecido sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre. Profetiza. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos te adorarán, las tinieblas huirán, por ti unito, yo soy libre. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos te adorarán, las tinieblas huirán, por ti unito, yo soy libre, libre, libre. Si eres libre, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo soy libre. Busca a 3 personas y dile: hay poder en el nombre de Jesús. Dile: hay poder en el nombre de Cristo. Hay libertad. Hay salvación. Solo en Jesús. Aleluya.
¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Si tú eres libre, levanta tus manos y dile: yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Te adoro con todo lo que soy. Hemos venido a adorarte en intimidad. Hemos venido a rendir alabanza de vida a tu nombre, Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Te adoramos, Señor. Vamos a adorarle al Señor de todo nuestro corazón. Te cantamos, Señor, te adoramos. Te exaltamos, Rey de gloria. Levanta tu voz, que adoraré. Digno de gloria eres tú, Señor. Levanta tu voz y adórale. Te adoramos, Rey de gloria. Solo a ti, Jesús. Secreto, ahí estás, en intimidad, y con la multitud te adoro, en intimidad, en lo secreto, ahí estás, en intimidad, y con la multitud te adoro, en intimidad, y cuando el mundo acabe y el tiempo ya no cuente más, Señor, te coronamos sobre todo nombre, Jesús. Te coronamos, Señor. Te coronamos sobre todo nombre, Jesús. Te coronamos, Señor. Te coronamos sobre todo nombre, Jesús. Te coronamos,
momento ahí estás, en intimidad, en intimidad. Con la multitud te adoro, en intimidad, en intimidad. Y cuando el mundo acabe y el tiempo ya no cuente más, eternamente te adorará y cantará por siempre. Levanta tu voz, dile: te coronamos, Señor. Coronamos sobre todo nombre, Jesús. Te coronamos, coronamos, Señor. Coronamos sobre todo nombre, Jesús. Te coronamos, coronamos, Señor. Coronamos sobre todo nombre, Jesús. Coronamos, Señor, coronamos sobre todo nombre, Jesús. Levante su voz, adórele, bendiga su santo nombre, digno de gloria, digno de honra, solo tú, Jesús. Bendito, 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 adórale. Solo tú eres digno de recibir la gloria, Dios. Coronamos, Rey, te coronamos, Señor, te coronamos sobre todo nombre, Jesús. Te coronamos, Rey, te coronamos, Señor, te coronamos sobre todo nombre, Jesús. Te coronamos, Rey, te coronamos, Señor. Coronamos sobre todo nombre, Jesús. Te coronamos, Rey. Te coronamos, Señor. Te coronamos sobre todo nombre, Jesús. Te coronamos, Rey. Te coronamos, Señor. Te coronamos sobre todo nombre. Señor, sobre Bolivia, sobre Latinoamérica, sobre las naciones, solo tú, Jesús.
Si eres el Rey de Reyes, levanta tu aplauso para el único digno de gloria. Te aplaudimos, Señor, te aplaudimos, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Tome asiento, hermano y hermana. Tome su lugar. Vamos a continuar con el culto. Betina, ¿qué pase Betina, por favor? Buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, para dar la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Amén. Bienvenido seas, amado Espíritu de Dios, a tu casa, a este templo santificado para ti. Bienvenido a este lugar, bienvenido a nuestros corazones, bienvenido Espíritu Santo. Que tu presencia inunde este lugar de gozo, Señor. Gracias, amado Espíritu de Dios. Glorificamos tu nombre porque es el único nombre que es digno de toda gloria. Aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya, amados hermanos. Tomen asiento. Bienvenidos a la casa del Señor en esta noche especial, noche de adoración, noche donde podemos rendirle el honor al Señor. Y esta noche también es una noche especial. Tenemos un invitado esta noche, un invitado de Good News Mission, y le vamos a dar la bienvenida al pastor Yoon Kyung Shin. Pase, por favor. Bueno, vamos a esperar al traductor en lo que sube. ¿Listo? 여러분 안녕하십니까? Muy buenas noches a todos. 저는 한국에서 왔습니다. Yo vine de Corea del Sur. 여러분들께서 이렇게 뜨겁게 환영을 해주시고 너무 감사합니다. Estoy muy agradecido, ¿no? Ustedes cómo así está recibiendo a mi persona, ¿no? 여러분들의 그 마음 안에 있는 하나님을 향한 그 마음이 간절한 마음이 Mirando en sus corazones tienen, ¿no? Un corazón busca a Dios. 오늘 이 예배 가운데 하나님 말씀 가운데 또 여러분들이 귀한 하나님을 만나는 시간이 되길 바랍니다. Espero que a través de esta conferencia usted pueda encontrar, ¿no? El corazón de Dios. 우리 오늘 성경 말씀 읽도록 하겠습니다. Esta noche primero vamos a leer la Biblia. 성경 말씀 열왕기하 제 5장에 있는 말씀입니다. El libro Segundo de Reyes capítulo 5.
1절부터 찾으셨으면 읽겠습니다. Ya, todos se encontraron, entonces desde versículo 1 voy a leer. 아람 왕의 군대장은 나아만은 그 주인 앞에서 크고 존귀한 자니 이는 그 여호와께서 전에저로 아람을 구원하게 하셨습니다. 저는 큰 용사나 문둥병자더라. Naamán, general de ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo pero leproso. 전에 아람 사람이 떼를 지어 나가서 이스라엘 땅에서 작은 계집아의 하나를 사로잡으며 저가 나아만의 아내에게 수종들더니 Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. 그 주모에게 이르되 우리 주인이 사마리아에 계신 선지자 앞에 계셨으면 좋겠나이다. 저가 그 문둥병을 고치리이다. Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. 나아만이 들어가서 그 주인에게 고하여 가로되 이스라엘 땅에서 온 게지바의 말이 이러이러하더이다. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. 아람 왕이 가로되 갈지어다. 이제 내가 이스라엘 왕에게 글을 보내리라. 나아만이 곧 떠날새 은 10달란트와 금 6,000개와 의복 10벌을 가지고 가서 Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. 이스라엘 왕에게 그 글을 전한 일러스되 내가 내 신하 나아만을 당신에게 보내오니 이 글이 당신에게 이르거든 당신은 그 문둥병을 고쳐주소서 하였더라. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. 이스라엘 왕이 그 글을 읽고 자기 옷을 찢으며 가로되 내가 어찌 하나님이 간데 능히 사람을 죽이며 살릴 수 있으랴. 저가 어찌하여 사람을 내게 보내어 그 문둥병을 고치라 하느냐. 너희는 깊이 생각하고 저 왕이 틈을 타서 나로 더불어 시비하려 함인 줄을 알라 하니라. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. 하나님의 사람 엘리사가 이스라엘 왕이 자기 옷을 찢었다 함을 듣고 왕에게 보내어 가로되 왕이 어찌하여 옷을 찢었나이까. 그 사람을 내게로 오게 하소서. 저가 이스라엘 중에 선지자가 있는 줄을 알리이다. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. 나아만이 이에 말들과 병거들을 거느리고 이르러 엘리사의 Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. 다메섹 강 아마나와 바르발은 이스라엘 모든 강물보다 낫지 아니하냐. 내가 거기서 몸을 씻으면 깨끗하게 되지 아니하랴 하고 몸을 돌이켜 분함 모양으로 떠나니 Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaré en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. 그 종들이 나와서 말하여 가로되 내 아버지여 선지자가 당신을 명하여 큰 일을 행하라 하였더면 행치 아니하였으리이까. 하물며 당신에게 이르기를 씻어 깨끗하게 하라 함이리이까. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandará alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciendo: lávate y serás limpio.
나아만이 이에 내려가서 하나님의 사람의 말씀대로 요단강 7번 몸을 잠그니 그 살이 여전히 어린아이의 살 같아서 깨끗하게 되었더라. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. 예, 여기까지 읽겠습니다. Hasta aquí hemos leído. 오늘 여러분들께서 이 나아만 장군에 관한 말씀을 듣게 되신다면 Esta noche, si ustedes escuchando la historia de General Naaman, 예수님 당시에 이런 말씀이 있었습니다. en el tiempo de Jesús había esta palabra. 엘리사 시대에 수많은 문둥병자들이 있었지만 En el tiempo de Eliseo había muchos leprosos. 문둥병을 고침받은 사람은 이 수리아 사람 나아만 장군 한 사람뿐이다. Pero entre muchos leprosos solamente este general Naaman y fue sanado. 또 엘리야 시대에 3년 6개월 동안 그 기근이 들어서 많은 사람들이 굶어 죽어가는데 Entonces, en el tiempo de Elías también, durante 3 años medios por seno, muchas personas murieron. 그 사렙다 과부 한 사람에게 엘리야가 보내어져서 그가 음식을 먹게 되었습니다. Entonces, solamente esa viuda Sarepta, enviando a esa viuda Sarepta, enviando ese Elías, entonces podía sostener su vida. 여러분 이 세상에 참 많은 사람들이 하나님을 믿고 예수님의 이름을 부릅니다. En este mundo muchas personas buscando a Dios, llamando a Dios. 그러나 나아만 장군처럼 또 사렙다 과부처럼 양식을 얻고 또 문둥병을 고침받는 그런 큰 은혜를 입는 사람들은 그리 많지 않다는 사실이죠. Pero la verdad que no había muchas personas como Sarepta viuda, luego también general Naaman fue sanado de su lepra, luego también tenía sed pero podía sustentar, ¿no?, la vida. 여러분 성경 말씀에 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 거라고 돼 있습니다. Entonces en la Biblia cualquier persona como buscando a Dios y recibirá la salvación, así está escrito. 자, 근데 또 반면에 어떤 말씀도 있냐면 Y también otra parte hay también la palabra. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 하고 돼 있습니다. También todo el que Señor, Señor buscando a Dios, no todo el que entrará el reino de los cielos. 여러분 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻는다고도 하고 Algunos dicen que llamando el nombre del Señor recibirá la salvación. 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 라고 말했는데 También la Biblia dice que todo el que dice Señor, Señor no entrará el reino de los cielos. 그럼 이런 부분을 어떻게 설명을 해야 되겠습니까? Entonces en esa parte ustedes en qué manera puede explicar? 성경에 의인은 없나니 하나도 없다고 그랬죠. En la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. 근데 성경에 노아는 의인이라고 되어 있습니다. Pero en la Biblia dice como Noah es justo. 여러분 심지어 그 타락한 롯도 의인이라고 되어 있고요. En la Biblia dice Lot, aunque corrompido, pero la Biblia dice es justo. 예, 다윗도 의로운 다윗이라고 성경에 되어 있습니다. En la Biblia también David es justo, así está escrito. 자, 그럼 이런 부분들을 정확하게 설명할 줄 알아야 되는 거죠. Entonces cuando leyendo en esa parte de la Biblia deberías saber en qué manera puede explicar bien. 예, 군맹무상이라는 그 한자 성어가 있습니다. Hay un cuento. 소경들이 코끼리를 만진다. 소경들이 코끼리를 만진다. Entonces tiene una letra china, quiere decir no como los ciegos tocando a elefante. 여러분 엄청나게 큰 코끼리가 한 마리 있는데 Sí, hermanos, hay un elefante tan grande. 예, 소경들이 코끼리를 각각 만졌습니다. Los ciegos estaba tocando, cada ciego tocando al elefante. 어떤 소경은 코끼리의 등을 만졌어요. Entonces un ciego estaba tocando su espalda de elefante. 어떤 소경은 코끼리의 다리를 만졌어요. Entonces un ciego estaba tocando pierna de elefante. 어떤 소경은 코끼리의 꼬리를 만졌어요. Entonces un ciego estaba tocando la cola de ese elefante. 또 어떤 소경은 코끼리의 코를 만졌습니다. Entonces otro ciego estaba tocando nariz de elefante. 여러분 그들은 분명히 자기가 손으로 코끼리라는 존재를 만졌어요. Porque claramente los ciegos tocaban, ¿verdad? No ese elefante. 근데 꼬리를 만든 소경은 코끼리는 밧줄처럼 생겼다고 말할 겁니다. Entonces un ciego tocando justo cola de elefante pensaba, no, ese es como una soga, así pensando. 예, 등을 만진 사람은
아, 나는 코끼리를 분명히 만졌어. 코끼리는 벽처럼 생겼어. Entonces, un ciego que estaba tocando espalda de elefante, él pensaba, no, elefante es como un muro, así está 예, pensando. 다리를 만진 사람은요. Entonces, un ciego que está 아, tocando la 코끼리는 이렇게 pierna, 기둥처럼 이렇게 다리처럼 생겼어. elefante es como una columna. 야, 그렇게 말하지 않겠습니까? Entonces, cada ciego, según su punto de vista, creo que va a decir, 이해가 되십니까? ¿me hago entender todos? 예. 자, 그런데 그 사람들이 분명히 만졌고 경험했고 분명히 코끼리라는 존재를 설명까지 합니다. Los ciegos tocaron claramente, luego también se sintieron, luego explicaron. 근데 틀렸다고 말은 못하죠. Pero no puede decir que está mal sus 근데 explicaciones. 정말 눈을 뜬 사람이 그 소경들에게 설명을 할 수 있겠죠. Entonces, si una persona está mirando, está abierto, sus ojos pueden explicar muy bien. 그래, 당신이 만진 건 코끼리가 맞긴 한데 Así usted ha tocado ese elefante, es cierto, 코끼리의 꼬리를 만져서 그런 거야. pero usted como estaba tocando como cola de elefante, por eso así 당신이 hablando. 만진 건 코끼리의 등을 만졌기 때문에 그렇게 얘기를 하는 거야. 벽처럼 됐다고. Usted estaba tocando espalda de elefante, por eso estaba hablando como un muro. 자, 우리가 하나님을 믿는 것도 똑같다는 것입니다. Misma manera lo que hemos creído en Dios también misma manera. 정말 하나님께서 우리 사람을 너무너무 사랑하셔서 En verdad Dios ama a nosotros muchos. 하나님이 우리에게 하나님을 알도록 이 성경 66권의 말씀을 주셨습니다. Entonces Dios nos dio la Biblia 66 libros para que nosotros conozcamos. 아멘. Amén. 예. 이 백성이 지각이 없으므로 망한다고 돼 있어요. Entonces este pueblo que no tiene sabiduría y se fracasa. 이제 지식을 쫓지 않는다. Porque no busca la conciencia. 그러니까 여러분 성경 말씀에 66권의 말씀이 있는데 Entonces la Biblia tiene total 66 libros. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요. Todo el que dice Señor, Señor no entrará al reino de los cielos, 하나님의 뜻대로 행하는 자라에 들어가리라. sino el que hace la voluntad de Dios entrará. 그러면 누구든지 주의 이름을 부른 자는 구원을 얻으리라. Entonces todo lo que busca al nombre del Señor 이렇게 recibirá. 서로 반대가 되는 말이지만 이 말씀을 설명할 줄 알아야 된다는 거죠. Entonces en la palabra de contradice, ¿no? Pero uno que ya debe saber cómo va a explicar esa 성경에 parte. 로마 3장에 의인은 없나니 하나도 없다고 돼 있죠. Entonces Romano capítulo 3 que dice no hay justo ni aun uno. 근데 창세기 6장에 노아의 사적은 이러하니라 노아는 의인이요 당시에 완전한 자라고 했죠. Pero el libro de Génesis capítulo 6 sale Noé es justo, varón perfectos. 자, 그럼 이렇게 서로 반대가 되는 말씀인데 어떻게 이걸 설명할 거냐는. Entonces dos palabras contradicen, ¿no? En ese caso, ¿cómo va a explicar ustedes? 어떤 사람들은 의인이 없나니 하나 없다는 말씀 하나만 붙들고 Alguna persona, ya, en la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, solamente agarra esa palabra. 의인은 없다고 말하는 분들이 참 많아요. Luego, y mucha gente dice no hay justo. 여러분 하나님의 나라에 들어가려면 Sí, ya, hermano, para entrar al reino de los cielos, 여러분 죄인은 천국에 들어갈 수가 없습니다. ya, hermanos, un pecado no puede entrar al cielo. 의롭게 된 자만 천국에 들어갈 수 있는 겁니다. Solamente el justo que no tiene pecado puede entrar al cielo. 황무지가 장미꽃같이 하는 찬송가가 있어요. Hay una alabanza, ¿no? De un desierto como en ese lugar florece. 여러분 알고 계십니까? ¿Conoce esa alabanza? 예, 알고 계세요? ¿Conoce esta alabanza? 예, 그 찬송가 가사 5절에 보면 Entonces ese himno, escuchando, 거기 죄인 전혀 없으니 en aquel lugar no hay ningún pecado. 거룩한 자뿐이라. Solamente los justos están ahí. 여러분 거기가 어디입니까? Entonces en ese lugar, ¿dónde es, hermanos? 예, 우리가 앞으로 장착할 천국을 말하는 거죠. Es verdad, más adelante nosotros también va a entrar al 여러분 cielo. 천국에는 죄인이 있습니까 없습니까? Ya, hermanos, en el cielo hay los pecadores o no. 전혀 없다고 돼 있습니다. Como la Biblia dice que no hay ni uno. 여러분 죄인은 천국에 들어갈 수가 없습니다. Ya, los pecadores no pueden entrar al cielo. 거룩한 자뿐이라. Ahí solamente los justos. 여러분 거룩한 자만 천국에 들어갈 수 있다는 말이에요. Solamente los justos pueden entrar al cielo. 자, 오늘 여러분들이 짧은 시간이지만 Esta noche, aunque es muy corto tiempo, 여러분 이 열왕기하 5장에 나아만 장군이 문둥병을 고침받는 이 과정을 통해서
Entonces, ese libro, Segundo de Reyes, General Naaman, cómo ha sanado su lepra. 여러분이 현재 어떤 상태든지 죄인이든 죄가 있든 어떤 위치에 있든지 간에 Entonces, en esta noche, ¿en qué estado de ustedes, como es pecadores, también justos? 여러분이 오늘 이 말씀을 듣다 보면 Mientras escuchando la palabra de Dios, 여러분의 죄가 사해지고 영원한 생명을 얻고 의롭게 될 것입니다. entonces sí o sí va a ser justificados, limpiando sus pecados. 자, 우리가 열왕기하 5장을 보겠습니다. Ya, esta noche vamos a ver, ¿no? Segundo de Reyes, capítulo 자, 5. 5장 1절에 보시면 Capítulo 5, el versículo 1. 예, 아람 왕의 군대 장관 나아만이 나오죠. Aquí sale Naaman, general de ejército. 여러분이 나아만 장군에 대해서 소개를 하고 있습니다. Sí, la Biblia está explicando sobre general Naaman. 이 아람이라는 나라의 군대 장관이었어요. Entonces, general de ejército del rey de Siria. 그리고 그 왕 앞에서 크고 존귀한 자였다. Era varón grande delante de su Señor. 여러분 아람에 있는 모든 사람들이 나아만을 추앙하고 나아만처럼 되려고 하고 나아만을 닮으려고 합니다. Los de Siria y también quería ser como Naaman. También quería ser igual que él. 자, 근데 성경은 분명히 나아만 장군이 어떻게 해서 이런 위치가 됐는지를 설명하고 있어요. La Biblia explicando muy bien en qué manera ha llegado ese lugar general Naaman. 자, 이스라엘과 전쟁이 있었는데 Había guerra contra Israel. 그 이스라엘과의 전쟁 속에서 여호와께서 하나님께서 이 아람을 구원해 줬다는 거예요. Entonces, en esa guerra, porque por medio de él había dado Jehová salvación a 누구를 Siria. 통해서요? ¿A través de quién? 예, 나아만 장군을 통해서 General Naaman. 예, 여호와께서 나아만 장군을 통해서 아람 나라를 구원했다는 거예요. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. 자, 그럼 이건 누가 하신 일입니까? Entonces, esa obra, ¿quién hizo? 예, 하나님이 하신 일이죠. Es cierto, Dios hizo. 자, 근데 나아만 장군이 저는 큰 용사나 문둥병자더라. Pero General Naaman, hombre valeroso, en extremo, pero leproso. 여러분 이 나아만 장군이 문둥병자라고 되어 있어요. Ya hermanos, General Naaman es leproso, dice. 여러분 문둥병자라는 것은 감각이 없는 병이죠. Entonces, un hombre leproso, ¿qué quiere decir? No tiene la sensibilidad. 옛날에 어떤 그 학생 하나가 달리기 경주를 했는데 Antes un joven estaba corriendo, 열심히 달려가다가 con toda la fuerza corriendo, 그만 자기도 속도에 오바 페이스를 해가지고 넘어져 버렸어요. entonces él corriendo con mucha fuerza, él se cayó por su 다리가 fuerza. 그냥 까져가지고 막 시뻘건 피가 나오는데 Entonces en su pierna como estaba sangrando, 전혀 통증을 못 느끼는 거예요. pero ese joven no podía sentirse ni un dolor, 자기는 전혀 그렇게 다친 줄 몰랐어. porque él no se daba cuenta que estaba sangrando. 나중에 보니까 그게 문둥병자예요. Después, investigando, él es leproso. 여러분 통증이 있을 때 통증이 있어야 되는데 Ya hermano, cuando se siente dolor, debe sentirse dolor, 예, 전혀 아픈 통증을 못 느끼는 pero no se siente ningún dolor. 감각이 없는 병이 바로 문둥병이에요. Entonces no hay esa sensibilidad, ¿verdad? No es leproso. 여러분 저는 큰 용사나 문둥병자더라. Entonces aquí, hombre valeroso en extremo, pero 여러분 leproso. 나아만 장군이 왜 문둥병자가 됐느냐면은 Ya hermano, ¿por qué él ha sido leproso? 여러분 누가 나아만을 통해서 아람을 구원하신 거예요? Entonces, ¿quién a través de Naaman salvó a Siria? 예, 하나님께서. A Dios. 자, 근데 문제는 나아만 장군은 하나님이 자기를 통해서 아람을 구원했다고 생각 안 하는 겁니다. Pero General Naaman no piensa, no considera que Dios me ayudó para salvar a Siria. 내가 잘나고, Yo soy bueno, 내가 똑똑하고, soy sabio, 내가 용맹 있고, soy fuerte, 내가 작전을 잘 세웠고, yo planeé esa guerra. 내가 했다라고 생각을 하는 거예요. Él piensa que yo hice. 여러분 이게 문둥병자예요. Esta persona es leproso. 하나님에 대한 감각이 없는 겁니다. No tiene la sensibilidad hacia Dios. 왜 하나님 눈에 보이지 않으니까. Porque Dios no se ve bien. 여러분 우리 삶 속에 하나님이 일을 하시는데 Si en nuestra vida Dios 왜 trabaja, 하나님이 눈에 보이지 않으니까 pero no se ve bien Dios, 사람과 싸우고 por eso pelea contra personas, 예, 형편과 싸우고 también contra las situaciones, 문제와 싸우지. también peleando la problema. 하나님이 이 형편을 이겨주고 이 문제를 해결해 줄 걸 믿지 않는다는 말이죠. No creen que Dios va a solucionar esta situación, este problema. 여러분 이 나아만 장군은 우리 모든 인간의
모습을 그려주고 있습니다. Entonces ese general Naamán es como una sombra de todas las personas, nosotros. 여러분 이 나아만 장군 집에 작은 계집아이가 이스라엘에서 포로로 잡혀와 있었어요. Entonces en la casa de ese general Naamán había una muchacha que fue cautivado de Israel. 이제 어느 날 그 주인의 옷을 빠는데 피가 묻어 있는 거죠. Esa muchacha un día lavando ropa de su amo podía ver que hay sangre. 고름이 묻어 있는 겁니다. Entonces había en su ropa pus. 아, 우리 주인 나아만 장군이 문둥병자구나. Ah, nuestro dueño amo es leproso. 이 계집아이의 마음 안에 하나님을 향한 믿음을 가지고 있었어요. Entonces esa muchacha tenía la fe hacia Dios en su corazón. 야, 우리 주인 나아만 장군이 A nuestro dueño Naamán. 저 이스라엘 나라에 엘리사라는 선지자가 계시는데 Entonces nuestro dueño allá en nuestro país Israel, una profeta de Dios. 이제 그 선지자 앞에 서면 이 문둥병이 고쳐지겠다. Si presentando ante ese Eliseo profeta de Dios sanaría esa enfermedad. 너무나도 귀한 마음과 믿음을 가지게 된 거예요. En verdad tenía esa fe, este corazón tan hermoso. 그래서 하나님이 나를 이 포로로 이 아람 나라에 포로 생활을 하게 했구나. Ah, por eso Dios me envió a este país Siria. 그리고 이 나아만 장군 집에 수종을 들게 했구나. Ah, Dios me hizo para que yo sirva a este señor Naamán. 그 문둥병으로 고통받는 나아만을 구원하기 위해서 Para salvar este Naamán leproso. 하나님 이런 방법으로 나를 이 아람 나라의 나아만 장군 집에 종으로 수종을 들게 했구나. Por medio de esa manera enviando mi persona a la casa de este Naamán para que se sane. 여러분 나아만 장군의 아내가 그 말을 들었어요. Y primeramente la esposa de Naamán escuchó de esa 여러분, muchacha. 말만 전달이 되는 게 아니라 마음이 전달이 되죠. Esta palabra no solamente transmite la palabra, sino también el 그 corazón. 마음 속에 믿음이 함께 전달이 된다는 거예요. Entonces este corazón juntamente también lleva la fe. 여러분 이 작은 계집아이의 마음 속에 있는 그 분명한 믿음과 확신이 이 여주인의 마음에 전달이 된 거예요. Entonces la fe que tenía esa muchacha con esa certeza podía transmitir a la esposa de Naamán. 그 믿음은 또 믿음으로 전달이 됩니다. Entonces esta fe otra vez podía transmitir por la fe otra persona. 아멘. Amén. 자, 그래서 이 나아만 장군의 아내가 나아만에게 이야기를 하죠. Si la esposa de Naamán habló a su esposo, 우리 집에 지금 포로로 잡혀와 있는 계집아이가 이런 얘기를 합니다. entonces como en esta casa esa muchacha me había dicho así. 어떤 방법으로도 해결할 수 없는 이 문둥병이 Que no podía sanar esa enfermedad lepra. 여러분 그 이스라엘 나라의 엘리사라는 선지자 앞에 가면 당신이 깨끗해진답니다. Entonces escuche que esa muchacha me dijo cuando presentando en Israel una profeta de Dios, Eliseo va a sanar. 여러분 계집아이가 어떤 믿음이 있었길래 Sí, hermanos, esa muchacha qué tipo de la fe tenía en su 만에 corazón. 하나 나아만 장군이 이스라엘 갔다가 문둥병 못 고치고 오면 어떻게 됩니까? Ya por si acaso viajó a Israel, luego si no puede sanarse ese leproso, ¿qué pasaría? 그래 여러 과정들이 있지만 Claro, hay muchos procesos. 나아만 장군이 엘리사 앞에 섰을 때 Cuando presentó ese Naamán ante Eliseo, 여러분 그 문둥병이 깨끗하게 고쳐져야 되는 거예요. entonces sí o sí debería sanarse esa enfermedad. 자, 뭐 중간에 이스라엘 왕에게 간 이야기 있지만 Claro, en el proceso primeramente ese Naamán se fue al rey de Israel, 네, 그 이야기는 이제 뭐 건너뛰고요. saltando esa historia. 자, 이 나아만 장군이 이제 누구 집에 앞에 갔습니까? Entonces ese Naamán, ¿a dónde presentó? A la casa de quién presentó. 자, 엘리사 선지자 집 대문 앞에 섰어요. Entonces ya se presentó a la puerta de Eliseo, 네, 문을 두드립니다. 쾅쾅쾅쾅쾅쾅. ya golpeando la puerta, cuan, cuan, cuan. 여러분 엘리사는 알고 있죠. Sí, Eliseo ya sabía eso. 지금 아람 나라의 문둥병자 나아만이 지금 나를 찾고 있다. Como en el país Siria, ese general Naamán leproso está buscando a 근데 mí. 이제 이 엘리사가 직접 나간 게 아닙니다. Pero Eliseo no encontró directamente a ese 이제 그 Naamán. 사환 게하시라는 사환을 이제 보냅니다. Entonces su mensajero, su criado, como Gehazi envió. 그리고 그 나아만 장군에게 요단강에 7번 목욕하라고 이야기를 하죠. Luego, a través de su criado está hablando que zambulle 7 veces en el río Jordán. 그래가지고 이제 사환 게하시가 문을 열고 나아만 장군에게 이야기를 합니다. Sí, así ese criado abrió la puerta, luego comenzó a hablar ese general. 당신이 아람 나라에서 온
나아만 장군이냐? ustedes general Naamán que llegó de Siria, 우리 주인 엘리사께서 말씀하시기를 porque nuestro dueño Eliseo me habló. 당신이 문둥병자인데 Ustedes leproso, 이 이스라엘에 요단 강물이라는 강물이 있다. en Israel un río Jordán. 그 강물에 내려가서 당신이 7번 몸을 씻으면 Ya usted, ya yendo a ese río Jordán 7 veces zambuleando, 당신이 문둥병이 깨끗해지고 어린아이 살같이 될 거다. entonces tu enfermedad va a sanarse, luego va a restaurar como la carne de un niño. 여러분 너무 놀라운 이야기잖아요. Esa historia tan maravillosa, ¿verdad? ¿No? 자, 근데 여기 성경에 아주 희한한 장면이 나오죠. Pero en la Biblia una parte sale muy extraño. 자, 우리가 한번 보겠습니다. Vamos a buscar juntos. 10절. El versículo 10. 엘리사가 사자를 저에게 보내어 가로되 너는 가서 요단강에 몸을 7번 씻으라 네 살이 여전하게 깨끗하리라. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. 자, 엘리사가 누구를 보냈다고요? Eliseo envió a quién? 사자를 보냈어요. Eliseo envió como su mensajero. 자, 그래서 나아만 장군이 그 말을 듣고 요단강에 7번 목욕하러 내려갔습니까? Después de escuchar de ese mensajero, general Naamán se fue al río Jordán para bañarse. 자, 어떻게 됐어요? ¿Cómo hizo? 자, 화를 냈죠. Naamán se enojó. 여러분 이해가 되십니까? ¿Ustedes pueden entender eso? 그 이야기를 듣고 화를 냈어요. Después de escuchar de un mensajero, Naamán se enojó. 자, 여기 뭐라고 되어 있습니까? 11절. El versículo 11, ¿cómo está escrito? 자, 이 말씀 중요하니까 한번 같이 읽어보겠습니다. Ya este versículo muy importante, juntos vamos a leer. 시작. 1, 2, 3. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego. 자, 나아만의 마음 안에 뭐가 있었어요? Sí, en el corazón de Naamán, ¿qué tenía? 자, 뭐가 있었죠? ¿Qué había en el corazón de Naamán? 자만. 예? 자만. 아니, 성경 말씀 그대로. Según la Biblia, ¿qué había en el corazón de Naamán? 화가 났어. 생각이 있었죠. Sí, hay pensamiento. 자, 내 생각에는 그랬잖아요. Según mi pensamiento, 내 생각에는. según mí, yo decía para mí. 자, 어떤 생각을 가지고 있었어요? Entonces, Naamán, ¿qué tipo de pensamiento tenía en su corazón? 아, 저 엘리사가 Ese Eliseo 친히 나와서 saliendo a mí, 자기 당처 위에 손을 흔들어 그 병을 고칠까 하고 생각했다는 거예요. estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, tocará el lugar, luego sanará. Así pensaba, ¿no? 여러분 죄송한 이야기지만은 Disculpe, hermanos. 이게 병신이 병신짓 한다는 거예요. Entonces, como un discapacitado hace como discapacitados. 여러분 환자가 의사 앞에 가면 Un enfermo presentando ante médico, 여러분 의사가 진단하고 의사가 하라는 대로 해야죠. entonces el médico cuando ya chequeando, cuando da receta, según esa receta debe 근데 hacer. 제일 골치 아픈 환자가 있어요. Pero un enfermo problemático es, 내 병은 내가 알아. mi enfermedad yo conozco bien. 내 병 내가 아는데 뭐 하려고 의사 앞에 고치러 갔어요? Entonces conoce muy bien su enfermedad, ¿por qué ella está yendo al médico? 여러분 하나님이 나아만 장군의 마음을 모르실까요? Ya, hermano, Dios no sabía el corazón de Naamán. 정확하게 알고 있습니다. Dios sabía correctamente. 교만하고 Orgulloso es. 거만하고 También él es muy 예, duro. 방금 여러분들이 답한 것처럼 자만에 가득 차 있는 나아만 장군의 마음을 알고 있는 겁니다. Como ustedes respondieron muy bien, Dios sabía que el corazón de Naamán muy orgulloso. 여러분 마태복음 8장에는 팔복에 대한 얘기가 나오죠. El libro de San Mateo, capítulo 8, sale 8 bendiciones. 여러분 그 팔복 중에 첫 번째 복이 뭡니까? Entre 8 bendiciones, primera bendición, ¿qué es, hermano? 심령이 가난한 자는 복이 있나니.
Los pobres del espíritu es bienaventurados, 천국이 저희 것임이라. porque el reino de los cielos de su. 여러분 마태복음 8장에 나오는 그 팔복 중에 모든 건 다 마음의 복이에요. Entonces San Mateo capítulo 8 bendiciones sale todo hablando sobre nuestro corazón. 여러분 교만은 패망의 선봉이에요. Entonces como el corazón de orgulloso es el fracaso, 거만은 넘어짐의 앞잡이라. entonces el orgulloso es va a fracasar. 저는 여러분의 마음을 볼 수 없습니다. 마음이 안 보입니다. En verdad yo no puedo ver el corazón de ustedes, no 여러분 se 근데 그 ve. 마음 안에 교만도 있고 거만도 있고 Pero en sus corazones hay orgullosos también duros. 여러분 자만도 있고 자존심도 있는 거예요. En verdad en ese corazón tienes el orgullo. 여러분 높은 마음을 가지고 있다는 거예요. Si en verdad tiene un corazón muy alto. 알고 보니까 나만 장군은 문둥병을 고치러 온 게 아니고 Si escuchando esta palabra general nada más no vino para sanarse de su enfermedad. 지가 군대 장관인 걸 세우고 있는 거예요. Pero él levantando, yo soy como general ejército 여러분 de Siria. 오늘날 우리 인간의 모습이 이와 같다는 거예요. Este tiempo muchas personas tienen igual que ese corazón. 여러분 왜 엘리사가 직접 안 나가고 사안을 보냈겠어요? Hermano, ¿por qué Eliseo no se fue directo? ¿Por qué envió su mensajero? 나아만 장군의 잘못된 교만한 생각을 깨뜨려야 되는 거예요. Porque para quebrar ese orgulloso de general Naaman. 그리고 여러분 그 군대 여러분 요단강에 7번 목욕하러 가려면 뭘 벗어야 됩니까? Entonces para ir al río Jordán y bañarse 7 veces, primeramente, ¿qué debe dejar? 군대 장관이라는 옷을 벗어야 돼요. Esa ropa que tiene cargo, no, ejército de Siria debe despojar. 여러분 문둥병이 살 안에 있으니까 속살에 있으니까. Porque la enfermedad de lepra tiene dentro de la carne. 여러분 군대 장관의 옷을 입고 갑옷 삐까뻔쩍 입고 밖에 나가면 Entonces teniendo una ropa de ejército general, así saliendo afuera, 사람들이 존경하고 위대하게 여기고 존귀한 자로 여기죠. la gente mirando ese cargo ya como admirando, respetando bien. 큰 용사죠. En verdad es como un ejército grande. 근데 집에 돌아와서 그 옷 다 벗으면 뭡니까? Pero regresando a su casa, luego despojando su ropa, su cargo, ¿qué se ve? 여러분 문둥병자인 거예요. Él es leproso. 여러분 목사라는 껍데기 옷이 중요한 게 아니고요. Ya, hermanos, no es importante ese título, cargo de pastor. 여러분 장로라는 껍데기 옷이 중요한 게 아니에요. Entonces, ese cargo, ropa de anciano no es importante. 나는 부자야 하는 그런 껍데기 옷이 중요한 게 아니에요. Yo soy rico, esa ropa no es importante. 그런 껍데기 옷 속에는 죄로 가득 차 있다는 거죠. Ya dentro de ese título, cargo dentro del cuerpo que 여러분 hay 예수님 lleno de 당시 예수 pecados. 제일 싫어하는 사람들이 종교인들이었어요. En el tiempo de Jesucristo odiaba a quienes los religiosos. 외식하는 서기관과 바리새인들이요. Entonces los fariseos hipócritas. 여러분 무덤에 겉은 회칠을 해가지고 삐까뻔쩍하게 꾸미는데 La tumba afuera está pintado muy bonito, 여러분 그 무덤을 갈라내면 그 속에는 시체 썩은 냄새로 가득하다는 거죠. pero dentro de esa tumba como está oliendo, ¿verdad? No, hediondo 여러분 y 겉을 podrido. 닦는 게 중요한 게 아니라 No es importante adornando 여러분 그 afuera. 마음속 중심을 닦아야 된다는 것이. Muy importante es limpiar nuestro corazón verdadero. 여러분 사람들이 마음 중심에 있는 죄를 숨기고 가리고 Muchas personas dentro de su corazón lleno de pecado está tapado. 여러분 그렇게 사람들이 나아만 장군처럼 살아가는 거예요. Así de esa misma manera muchas personas escondiendo ese pecado está viviendo. 성경에서는 어떤 사람들이 구원을 받느냐? Pero dentro de la Biblia, ¿qué tipo de personas recibe la 가늠 salvación? 중에 현장에 잡힌 여자. Como una mujer adúltera. 여러분 그 38년 된 병자, Luego también 38 de un enfermo. 사마리아 여자, También una mujer samaritana. 세리 삭개오. También ese publicano Saqueo. 여러분 형편없고 더럽고 추하고 악한 인간들이 자기의 모습을 깨닫고 예수님 앞에 죄사함의 은혜를 입더라는 것이죠. Entonces los viles, los fragiles, ellos conociendo su verdadero y viene ante Cristo, luego recibe la 여러분 salvación. 나아만 장군은 군대 장관이라는 껍데기 옷을 입고 문둥병을 고치려고 하니까 불가능한 거예요. Naaman, él como vestiendo ese cargo como general Naaman, luego quiere sanarse de su enfermedad, no podía, 자존심과 체면으로 가득 차 있고 porque estaba lleno de su orgullo, también su corazón 자기 duro, 생각을 믿는 마음으로 가득 차 있고 porque su corazón estaba confiando en sí mismo, sus pensamientos. 여러분 군대 장관의 옷을 하나님은 벗기기를 원하시는 거예요. Dios quería quitar esa ropa, 너 no 그 군대 general 장관 Naaman. 옷 벗어봐. Ya general Naaman, ya despoja tu cargo, tu 네 ropa. 속에는 Pero 문둥병자잖아. dentro de usted su cuerpo es leproso. Eso. 나아만 장군이 화를 냈어요.
General Naaman escuchando se enojó. 왜 분한 모양이 되고 화가 납니까? Porque él se enojó. 여러분, 그건 마음의 위치에 따라 나타나는 거예요. Entonces depende de su corazón, ¿verdad? ¿No? 나아만 장군이 문둥병자의 마음이었다면은 기뻐하고 감사했겠죠. Él consideraba soy leproso. En ese corazón él estará feliz, contento. 여러분, 자기를 큰 용사요, 또 존귀한 자요. 여러분, 군대 장관의 위치에 자기를 세우니까 Porque él exaltando su nombre, ¿verdad? No como hombre 모든 게 다 valeroso. 장애물로 걸리는 거예요. Entonces todas partes no podía aceptar. 여호와를 경외하는 장애에는 장애물이 없다고 그랬거든. Entonces los que adoran, ¿no? Como sirviendo a Dios no hay problemas. 이 나아만 장군이 분한 모양으로 떠나려고 했어요. Entonces ese general Naaman enojándose quería regresar. 여러분, 하나님이 잘못된 거예요? 나아만의 생각이 잘못된 거예요? Entonces Dios estaba mal o el pensamiento de general Naaman estaba mal. 뭐가 잘못된 거죠? Entre dos cuales está mal. 여러분, 요단강에 7번 몸을 씻으는 하나님의 방법이 잘못된 겁니까? 분한 모양을 내는 나아만 장군의 생각이 잘못된 겁니까? Ya está mal es la manera que Dios mandó el río de Jordán que se bañe, ¿verdad? No 7 veces. O ese pensamiento de general Naaman entre dos cuales está mal. 사람들이 마음 꺾기를 싫어하니까 Porque las personas no quieren doblar sus pensamientos. 그냥 그 말씀을 따라서 하는 것이 아니라 Entonces no recibiendo según la palabra de Dios, 자기 생각을 따라가는 거예요. sino sigue sus pensamientos. 내 생각에는 저가 내게로 나와서 당초에 손을 흔들어 문을 고칠까 했다라는 거죠. Decía para mí, Él saldrá a mí, luego invocará a Dios, así sanará mi enfermedad, así pensaba. 감사한 것은 이 나아만 장군 주변에 정말 종들이 있었다는 거죠. Pero gracias a Dios, alrededor de general Naaman había sus criados. 야, 아람으로 돌아가자. Ya general Naaman decía, vamos a regresar a 야, Siria. 내가 목욕을 해도 저 더러운 요단 강물에 목욕 안 해. Si aunque quiero bañarme en ese río Jordán tan sucio, no quiero bañarme. 요단 강물이 실제로 좀 더러운 물이라 하더라고요. 흙탕물. Verdaderamente ese río Jordán es poco sucio. 야, 우리나라 아람 나라에는 아마나 바르발 그 깨끗한 강물이 얼마나 많은데 Porque en nuestro país hay otro río más limpio, ¿verdad? No, Anama y Farbar. 내 자존심이 허락 안 해. Pero mi orgullo no permita hacer eso. 나 요단강에 목욕 못 해. No voy a lavarme en el río Jordán. 돌아가자. Vamos a regresar a nuestro país. 여러분, 그러면 문둥병 나았습니까? Si así regresando a su país puede sanarse de su enfermedad. 여러분, 자기 마음의 위치를 모르고 불쌍한 사람들이 너무 많아요. En verdad, muchas personas tan pobres, ¿verdad? No reconoce su 그 마음에 corazón. 교만으로 가득 차 있고 En su corazón está lleno de orgullo. 그 마음에 자기를 세우는 마음으로 가득 차 있고 También está lleno, quiere levantarse, jactarse a sí mismo. 그 마음속에 자기 생각을 철석같이 믿는 그런 어리석은 사람들이 너무 많다는 거죠. Hay muchas personas que confían en sí mismo en su pensamiento. 네, 하나님이 불쌍히 여기셨어요. En verdad, Dios dio la misericordia. 그 종들 중에는 얼마든지 간신히 있을 수 있었을 텐데. Claro, entre los siervos de general Naaman hay también no contra general Naaman. 맞습니다. 이놈들이 우리를 무시해도 끝이 있지. 한계가 있지. Uno de los siervos de general Naaman es cierto, ¿por qué esta persona así menosprecia? 당장 돌아가서 군대를 일으켜서 이 이스라엘을 칩시다. Sí, general, ya regresando a nuestro país, luego otra vez atacamos a Israel. 나아만의 권력 앞에 빌붙어 가지고 아부하는 그런 나쁜 사람들이 있었을 텐데. Entonces tal vez, ¿verdad? No como apoyando el corazón de general Naaman. Sí, ahí podría estar, ¿verdad? No, 나아만이 algunos. 교만은 했지만 그 주변에 사람들이 참 귀했던 것 같아요. Aunque general Naaman estaba orgulloso, pero entre los siervos de él estaba una 다른 persona 말을 buena. 해주는 거예요. 나아만의 모습을 깨우쳐 주는 거예요. Porque hablaba bien, ¿verdad? No, sí, hablando correctamente. 주인이요, A el Señor, 저가 당신에게 큰 일을 하라고 해도 ese profeta que hablaría a usted que haga grandes cosas. 여러분, 문둥병 고치려면 해야 돼요, 안 해야 돼요? Ya, hermano, para sanarse su enfermedad, ¿tiene que hacer o no? 여러분, 큰 일을 하라고 해도 문둥병 고친다면 해야 될 거 아닙니까? Cuando ya dice que haga grandes cosas, ¿verdad? No, entonces para sanarse de su enfermedad, debe hacer. 근데 하물며 씻어 깨끗하게 하라 함이 어찌 어렵습니까? Pero ya vaya al río Jordán y luego bañándose, ¿qué es difícil eso? 나아만이 그 말을 듣고 머리에 망치로 머리를 맞은 것 같은 충격을 받았어요. Escuchando Naaman de tu siervo, sea así como un choque fuerte, ¿verdad? ¿No? 잠에서 깨어나듯이
cómo estaba despertando de su 맞아, sueño. 내가 여기에 왜 왔지? Cierto, porque yo vine aquí a Israel. 아, 문둥병 고치러 왔지. Ah, es verdad, quería mundu sanarme mi 병자지. enfermedad. Soy leproso. 나 큰 용사 아니지. Ah, no soy hombre valeroso. 나 이 군대 장관 뽐내러 온 거 아니잖아. Yo no vine a Israel para jactarse como mi persona general. 내 자존심 체면 세우러 여기 온 거 아니잖아. Yo no vine a Israel para jactarse mi persona. 맞아, 내가 교만했어. Es cierto, soy orgulloso. 내가 너무 악했어. Es verdad, mi persona muy mal. 자, 그래서 나아만이 회개를 했어요. Así General Naaman se arrepintió. 여러분, 마음을 돌이켰다는 거예요. Así que quiere decir cambió su corazón. 여러분, 성경에 나타난 진정한 회개는 En la Biblia el arrepentimiento verdadero, 여러분 생각을 버리고 하나님 말씀을 믿는 거예요. despojando sus pensamientos, luego cree en la palabra de Dios. 아멘. Amén. 여러분의 생각을 버리고 하나님 말씀을 믿는 거예요. Despojando sus pensamientos, creen en la palabra de Dios. 자, 그래서 14절에 뭐라고 되어 있습니까? El versículo 14, ¿cómo está escrito? 이에 나아만이 이에 내려가서 하나님의 사람의 말씀대로 요단강에 일보 몸을 잠그니 그 살이 여전하여 어린아이 살 같아 깨끗하게 되었더라. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. 예, 나아만이 이에 내려갔어요. Entonces Naaman descendió. 여러분 군대 장관이라는 그 교만한 마음의 위치에서 문둥병자라는 마음의 위치로 내려갔어요. Naaman estaba un lugar muy alto, él es como hombre valeroso 자, general. 그리고 여기 하나님의 사람의 말씀대로. Pero aquí la palabra dice, conforme la palabra del varón de Dios. 자, 무엇대로요? Sí, conforme, ¿qué es, hermanos? 말씀대로. La palabra de Dios. 아멘. Amén. 여러분 우리에게는 신앙의 두 가지 길이 있습니다. Entonces en nosotros hay dos vidas de la vida de creencia. 내 생각대로, Conforme mi pensamiento, 내 하나님의 말씀대로. conforme la palabra de Dios. 여러분 이사야 55장을 보겠습니다. Sí, vamos a ver, ¿no? Vamos a buscar Isaías capítulo 55. 이사야 55장 El libro de Isaías capítulo 55. 뭐 6절을 보시겠습니다. 6절. 예, 6절을 보겠습니다. 자, Isaías capítulo 55, el versículo 6. 자, 이사야 55장 6절입니다. El versículo 6. 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라. 가까이 계실 때에 그를 부르라. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. 악인은 그 길을, 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. 자, 악인은 그 뭐를 버리고요? Ya, deje el impío, ¿qué cosa? 그 길을 버리고. Su camino. 불의한 자는 그 뭐를 버리고요? El hombre inicuo, ¿qué debe pensar? ¿A qué debe orar? 생각을 버리고. Su pensamiento tiene que votar. 여러분이 불의한 자라면 Él es hombre impío. 여러분 의에 줄이고 목마른 자라면 Ustedes tienen sed del espiritual. 여러분의 생각을 버리라는 거예요. Entonces usted debería dejar sus pensamientos. 여러분의 길을 버리라는 거예요. Sí, usted debería dejar sus propios 여러분이 caminos. 열심히 노력하고 선하게 살아서 의롭게 되려는 그 길을 버려라. Entonces este camino de ustedes que quiere hacer servir muy 인간의 bien. 수고와 열심과 방법으로 의롭게 되는 그 길은 없다. 그 길을 버려라. Entonces no hay ese camino según nuestra humana, nuestra obra propia no puede ser. 그리고 생각을 버려라. Luego deja nuestros pensamientos. 자, 그리하고 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 긍휼히 여기시리라. 우리 하나님께로 나아오라. 그가 널리 용서하시리라. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia.
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 여러분 하나님 앞에 설 때는 인간의 의를 가지고 서는 것이 아닙니다. Ya, cuando presente ante Dios no debería tener la justicia humana. 내가 잘한 거, Yo hice bien, 내가 선한 거, soy bueno, 내가 하나님을 위해서 이렇게 열심히 뭘 한 거. lo que hice para Dios, las 여러분 cosas. 그런 인간의 의를 가지고 하나님 앞에 서면 멸망을 당합니다. Presentando según esa justicia humana para recibir la maldición. 하나님 앞에는 내 생각과 내 의를 버리고 하나님의 긍휼을 입어야 되는 거예요. Entonces, ante Dios, despojando nuestros pensamientos, nuestras maneras, 그리고 하나님 우리를 어떻게 용서하셨고 하나님 우리를 어떻게 구원하셨고 하나님 어떻게 우리를 사랑하셨는지 그 말씀을 믿어야 되는 거예요. luego creer en la palabra de Dios, cómo Dios amó a nosotros, cómo nos ha dado la misericordia. 8절 El versículo 8. 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 다르다. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. 하나님 말씀과 우리의 생각이 같아요, 달라요? Entonces, pensamiento de Dios, nuestros pensamientos son iguales o diferentes. 다릅니다. Es diferentes. 어떻게 달아요? ¿Cómo es diferente? 여러분 하나님의 말씀은 하늘이에요. La palabra de Dios es cielo, 우리 인간의 생각은 땅이란 말이에요. que nuestro pensamiento es la tierra. 여러분 하늘이 땅보다 높은 것처럼 Sí, hermanos, el cielo más alto que la tierra. 하나님의 방법과 하나님의 말씀은 우리의 생각과 우리의 방법보다 훨씬 높다는 거죠. Por eso la manera de Dios, su palabra es muy alto que nuestra manera. 나아만 장군이 자기 생각을 버리고 General Naaman despojando su pensamiento. 여러분 하나님의 선지자의 종의 말씀대로 요단강에 내려가 7번 목욕하니까 문둥병이 깨끗해졌어요. Escuchando conforme la palabra del profeta de Dios, entró al río Jordán 7 veces zambullando,se sanó. 여러분 이 문둥병은 죄를 가리킵니다. Aquí en la Biblia dice la lepra explica el pecado. 여러분 우리 속에 있는 죄를 어떻게 흰눈처럼 깨끗하게 씻음 받을 수 있습니까? Entonces, los pecados que tenemos en nuestro corazón, ¿en qué manera puede limpiar? 그건 우리가 율법을 지키려고 노력을 하고 우리가 선하게 살려고 애를 쓰고 여러분 그렇게 우리가 하나님 잘 섬기려고 노력을 해서 되는 게 아니라는 것이죠. Si no se puede, aunque esforzándonos, cumpliendo los mandamientos, palabras, dando buena obra de nosotros, en esa manera no puede. 하나님의 은혜를 입어야 되는 거죠. Deberá recibir la gracia de 하나님이 Dios. 우리를 사랑하셨습니다. Dios amó a nosotros. 자, 요한복음 3장 16절을 보겠습니다. Ya, vamos a buscar el libro de San Juan capítulo 3, el versículo 16. 요한복음 3장 16절. San Juan capítulo 3, el versículo 16. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 아멘. Amén. 여러분 하나님이 저와 여러분을 이처럼 사랑하셨어요. Dios y a ustedes, a mí, de tal manera amó. 여러분 병을 고쳐준 게 사랑이 아니에요. Sí, como sanando una enfermedad no es amor 여러분 verdadero. 부자 만들어준 게 사랑하는 게 아니에요. Sí, como haciendo un rico no es amor verdadero. 하나님 우리를 이처럼 사랑하신 것은 독생자 예수님을 보내주신 거예요. De tal manera amó Dios a nosotros, envió su Hijo unigénito para nosotros. 예수님 말씀하셨죠. Jesús habló. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 Yo soy el camino y la vida y verdaderos. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없다. Por mi persona nadie puede ir a donde está mi Padre Dios. 여러분 하나님은 우리를 사랑하셔서 예수님을 이 땅에 보내주셨어요. Dios amó al mundo a nosotros. Por eso su Hijo unigénito envió a 그래서 este 우리로 mundo. 하여금 그 예수님을 믿도록 인도하셨다는 것이죠. Por eso guió a nosotros para que nosotros creamos en Jesús. 저 예수님을 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 했다는 것입니다. Entonces todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. 자, 혹시 여러분 예수님의 이름의 뜻을 아시는 분 계시면 한번 손 들어 보십시오. Ya entre ustedes alguien conoce el significado del nombre de Jesús, levanten la mano. 예수님의 이름의 뜻이 있죠. Sí, el nombre de Jesús tiene significado. 자, 여러분 부모님들이 여러분 낳고 여러분
각자 이름 지을 때 뜻을 두고 이름을 짓습니까? 안 짓습니까? Sus padres cuando nació a usted, ¿verdad? No, sus padres da su nombre, no tiene, cada nombre tiene significado. 여러분 하물며 사람도 이름을 지을 때 좋은 뜻을 두고 이름을 짓는데 Así el hombre también cuando da a su hijo, ¿verdad? No dando un 자, 그럼 nombre 예수님의 significado. 이름의 뜻이 있겠지요? Entonces el nombre de Jesús también tiene 그러면 significado. 예수님의 이름의 뜻이 뭐죠? ¿Ustedes conocen el nombre de Jesús? ¿Qué significado tiene? 구원자라는. 아, 아멘. Amén. 자, 마태복음 1장을 보시겠습니다. Ya vamos a buscar San Mateo capítulo 마태복음 1. 1장 21절. San Mateo capítulo 1, el versículo 21. San Mateo capítulo 1, el versículo 21. 마태복음 1장 21절을 보시겠습니다. San Mateo capítulo 1, el versículo 21. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 여러분들이 그렇게 간절하게 사모하고 외치고 노래하고 부르고 계시는 예수님의 이름의 뜻이 뭐냐? Ya usted tantos echando, esforzando, amando a nombre de Jesús, ¿qué quiere decir ese nombre? 우리를 어디서 구원하는 거예요? Salva a nosotros. ¿De dónde? 죄에서 구원할 자다. De pecados. 아멘. Amén. 자, 예수님 우리를 죄에서 구원해 주실 목적을 가지고 이 땅에 하나님에 의해 보내심을 받은 겁니다. Jesucristo vino a este mundo con un propósito, salvarnos de nuestros pecados. 이 세상의 모든 인간은 아담의 후손이기 때문에 Si toda la persona de este mundo es descendencia de Adán. 여러분 날 때부터 다 죄를 가지고 태어난 죄인인 거예요. Por eso desde nuestro nacimiento todos teníamos pecado por ser 로마서 pecadores. 5장에 한 사람으로 말미암아 이 세상에 죄가 들어왔다고 되어 있습니다. Romano capítulo 5 dice, por un hombre entró el pecado en este mundo. 여러분들이 죄를 지어서 죄인이 된 게 아니에요. No cometer pecado, ustedes han sido pecadores. 여러분 한 사람으로 말미암아 이 세상에 죄가 들어왔다고 되어 Por 있습니다. un hombre entró en este mundo el pecado. 여러분 그 한 사람 바로 아담입니다. Ese hombre, ¿quién es? Adán. 여러분 우리 아담 안에서 출생해서 날 때부터 죄인 된 거예요. Nosotros dentro de Adán nacimos, luego hemos sido pecadores. 그럼 우리 모든 인생은 다 죄 아래 빠진 인생인 거죠. Entonces todas las personas estamos dentro del pecado. 그래서 태어날 때부터 영적인 사망 가운데 출생을 한 거예요. Por eso desde nuestro nacimiento hemos nacido como pecadores, la muerte espiritualmente. 여러분 이 볼리비아에도 버스가 있습니까? Aquí en Bolivia también hay los buses. 예, 버스가 있죠. Hay buses, ¿verdad? 산타크루스에서 수쿠레로 오는 버스가 있어요. Sí, hay bus de Santa Cruz a Sucre. 그러면 산타크루스에서 출발할 때 산타크루스, 화살표, 수쿠레. Entonces, cuando saliendo de Santa Cruz, luego flecha, 자, 그럼 그 luego a 차는 Sucre. 중간에 어디를 쓰든지 간에 목적지는 수쿠레예요. Aunque este bus parándose en diferentes lugares, pero su finalidad es Sucre. 예, 가봐야 합니까? Pero sí o sí tiene que llegar a Sucre, así puede saber ese bus para Sucre. 여러분 이미 이 버스는 출발지에서부터 수쿠레가 목적지로 정해져 있는 거예요. Porque este bus está destinado, ¿no? Destinado desde principio, desde partida. 우리 인생은 출생할 때부터 죄인으로 출생해서 목적지가 지옥으로 결정되어져 있다는 것이죠. Que nuestra vida también cuando nosotros nacimos, ya nuestro destino es, nacimos pecadores, luego destino es también va a ir a infierno. 이해가 되십니까? Ya me hago entender esa parte. 뭐 우리가 죽어봐야 지옥 가는지 압니까? Después de morir podemos entender, saber, va a entrar al infierno. 다윗이 이야기했죠. David habló. 나는 죄악 중에 출생하였으며 Sí, como mi madre concibió desde mi vientre de mi madre. 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다. Entonces mi madre concibió de su vientre de maldad. 제가 좀 이런 이야기하면 어떨지 모르겠는데 죄송합니다만 Disculpe si hablando en esa manera. 제 체형이 이쪽 볼리비아에 오니까 저를 닮으신 분들이 많더라고. Entonces como mi cuerpo, ¿verdad? ¿No? Como mi estado parece que parecido que los bolivianos. 이마가 좀 많이 뭐 누구한테 맞았는지 툭 튀어나왔어요. Entonces y mi frente también, ¿no? Alguien como fue golpeado porque sobresalió. 엉덩이도 엄청 커요 이렇게. También mi nalga también muy grande. 체형이 한국 사람이 아니야. Porque mi cuerpo parece que no es 근데 cuerpo de 이쪽 coreano. 볼리비아 오니까 저랑 닮으신 분들이 많더라고. Pero aquí llegando en Bolivia parece que tiene 제가 muchos bolivianos 태어날 igual que yo. 때 피부가 까맸대요.
Cuando yo nació, no, muchas personas me decían mi piel estaba muy negro. 우리 어머니가 저를 놀리려고 Mi madre quería burlar a mí. 너 피부가 왜 이렇게 까만 줄 알아? Ah, mi hijo, ¿tú sabes por qué tu piel es así muy negro? 내가 너를 영등포 시립병원에서 낳았는데 Porque yo he nacido en un hospital. 네가 태어나서 응애응애 하려고 할 때 정전이 됐어. Cuando tú has nacido, luego cuando estaba llorando, 그래가지고 피부가 까맣다는 거예요. luego y la luz se fue, por eso y tu piel así está negro. 제 피부가 닭살이래. Por eso mi piel es 너 como, 왜 닭살인지 알아? mi piel es, no es bueno, 내가 너 만들 때 닭 먹어서 닭살 됐어. porque su piel es como granos, como 여러분 우리는 sobresale 아담 mucho. 안에서 출생할 때부터 죄인으로 출생한 거예요. Que cuando nació nosotros en Adán somos pecadores. 제가 한날 바쁘게 와이셔츠를 입었는데 Un día yo estaba muy ocupado. 넥타이를 와이셔츠에 멜라가니까 이 와이셔츠가 이렇게 삐뚤하게 돼 있는 거예요. Entonces un día yo puse mi camisa, ¿verdad? No quería poner mi corbata, pero mi camisa estaba chueco. 이유인즉슨 첫 단추를 첫 구멍에 껴야 되는데 첫 단추를 둘째 구멍에 껴버린 거예요. Porque mi camisa, 바쁘다 porque 보니까. estaba chueco, porque ese primer botoncito tiene que poner su lugar, ¿verdad? No, pero 그럼 equivoqué. 첫 단추를 둘째 구멍에 끼웠으니까 다음 단추 아무리 제대로 끼워도 삐뚤어지는 거죠. Entonces, primer botón yo metí, segundo hueco, ¿verdad? No, entonces, aunque metiendo todo botoncito, no puede ser bonito. 여러분 죄송하지만 우리 모든 인간은 첫 단추가 잘못 껴진 거예요. Disculpe hablando en esa manera. Todos nosotros hombres equivocamos. Primer botoncito metimos 우리 otro 모든 lado. 인류의 시조인 아담 때부터 죄인이 돼버린 거예요. Por eso, como nuestros padres más arriba, ¿verdad? No como desde Adán hemos pecado. 그래서 우리는 억울하게도 안타깝게도 태어날 때부터 죄를 가지고 태어나서 타고난 저마다의 소질을 개발해 죄를 짓고 사는 거예요. Por eso, lamentablemente, desde nuestros nacimientos somos pecadores. Por eso cometimos, 여러분 그 죄에서 못 equivocamos. 벗어나고 죄 때문에 지옥에 가야 될 인간들이었다는 거예요. Jamás podía salir de este maldad. Pecado 하나님은 debería 그런 entrar al 우리들을 infierno. 불쌍히 여기셔서 Por eso Dios mirando a nosotros 우리를 이 tenía 죄에서 misericordia. 영원히 구원하기 위해서 Quería salvar nosotros de ese pecados. 여러분 예수님을 보내주신 거예요. Por eso Dios envió Jesucristo. 여러분 태어나신 목적은 우리를 죄에서 구원할 목적으로 태어나셨어요. Entonces Cristo nació para salvarnos de nuestros pecados. 여러분 요한복음 1장 29절 보겠습니다. Si San Juan capítulo, 요한복음 1장 29절. el libro de San Juan capítulo 1, 요한복음 1장 29절. San Juan capítulo 1, el versículo 29. 1장 29절입니다. El libro de San Juan capítulo 1, el versículo 29. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 가로되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 자, 여러분 여기 예수님을 보고 뭐라고 세례 요한이 증거했습니까? Sí, hermanos, aquí Juan vio a Jesús luego, ¿qué dijo? 자, 보라. He aquí. 자, 우리는 이 시대에 살지 않았기 때문에 예수님을 직접 볼 수는 없습니다. Porque nosotros en ese siglo que nació Jesús no podía ver, ¿verdad? 그러나 우리 마음의 비전으로 볼 수 있습니다. 마음으로. Pero por nuestros corazones 자, podemos 우리가 지금 ver. 현재 2000년 전 요단강의 그 광야에 있는 겁니다. Entonces, ahora nosotros podemos pensar, ¿verdad? ¿No? 예수님이 저기서 걸어오고 계셨습니다. Ahora, 2000 años atrás, ¿verdad? Ese 세례 río 요한이 그 Jordán. 예수님을 발견했습니다. Jesús caminando, luego el 그리고 우리 Juan vio. 모두에게 증거했습니다. Luego a todos nosotros y habló. 보라. He aquí, 누구를 보라? ¿a quién mira? 예수 그리스도를 보라. Mira a Jesucristo. 아멘. Amén. 자, 예수 그리스도를 보라. Ya, mira a Jesucristo, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 여러분 세상 죄를 지고 가고 계신 예수님 보이십니까? Usted se ve bien a Jesucristo que está llevando el pecado del mundo. 여러분 지금으로부터 2000년 전이고 Sí, 2000 años atrás. 여러분 우린 태어나지도 않았어요. Todavía nacimos nosotros. 그때 이미 하나님은 우리 세상 죄를 예수님에게 담당시키셨다는 거예요. En aquel tiempo nuestros todos pecados cargó en Jesús. 자, 여러분 이게 세상의 시작입니다. Ya, ese punto es el inicio del mundo. 여러분 아담으로부터 이 세상이 시작이 됐어요. Desde Adán empezó este 여러분 mundo. 이게 세상 끝입니다. Ahí es como el fin del mundo. 자, 이해가 되시죠? Ya me hago entender todos. 이 세상에 끝이 있어요. Entonces este mundo hay el fin. 자, 여러분 신언근이라는 사람은 요때 태어났어요. Mi persona sin ongun aquí ha nacido en ese 자, punto. 그리고 이게 오늘입니다. Luego ese punto es ahora. 그리고 이게
내가 죽는 날입니다. Luego ese punto mi persona va a morir. 그러면 나는 태어나서 과거, 현재, 미래에 존재하고 있어요. Entonces mi persona hemos nacido, luego presente, luego 자, futuro. 예수님은 아담으로부터 시작해서 이 세상 끝까지 있는 모든 세상 사람들의 죄를 담당하셨어요. Entonces Jesucristo cargó en Jesucristo el pecado del mundo desde Adán hasta el fin del mundo. 아멘. Amén. 자, 그러면 여러분 내 세상 죄는 예수님이 지고 가신 세상 죄 안에 다 들어갔죠. Entonces mi propio mundo del pecado, ese está pertenecido el mundo del pecado Jesucristo que llevó desde el inicio al fin. 자, 저만 그렇습니까? Mi persona no más así es. 자, 여러분들도 마찬가지예요. Ya ustedes también igual. 여러분들도 이 세상에서 출생해서 이 세상에서 죽습니다. Ustedes también en este mundo nació, luego en este mundo va a morir. 여러분 내일 짓는 죄도 세상 죄예요. Entonces, como usted mañana va a cometer pecado, y ese pecado también pecado del mundo. 여러분이 돌아가시기 1분 전에 짓는 죄도 세상 죄예요. Entonces, el pecado que antes de morirse, ¿verdad? Ese pecado también del mundo. 고로 여러분의 모든 세상 죄가 예수님이 담당하신 세상 죄 보따리 안에 다 포함된 거예요. Entonces, el pecado de su propio mundo, ¿verdad? No. Sí, y también está pertenecido que el mundo del pecado que llevó 그러면 Jesucristo. 여러분의 과거, 현재의 모든 미래의 죄가 여러분에게 있습니까? 예수님에게로 건너갔습니까? Entonces, el pecado de ustedes, no pasado, presente, futuro, ese pecado usted tiene o ya cargó en Jesucristo. 자, 예수님에게로 다 넘어간 겁니다. Ya, ¿verdad? Nuestros todos pecados ya pasó a Jesucristo. 아멘. Amén. 자, 그래서 예수님은 이제 죄의 값을 치르셔야만 했던 거예요. Y por eso Jesucristo debería recibir 그 este 죄의 castigo. 싹이 사망입니다. Entonces, la paga del pecado es la muerte. 우리의 세상 죄를 담당만 하셔야 되는 게 아니라 No solamente cargar nuestros 그 죄의 pecados, 값을 치러야 되는데 debería pagar ese 그 죄의 precio. 값이 바로 사망이에요. La paga del pecado es la muerte. 자, 그래서 십자가에 가서 못 박혀 돌아가신 거예요. Por eso ya fue a la cruz y crucificó y murió. 여러분 예수님 십자가에 못 박혀 돌아가실 때 마지막 죽기 전에 하신 말씀이 뭔지 아십니까? Ya, hermano, antes de morir en la cruz, última palabra, ¿usted sabe? 자, 제가 이 말씀만 하고 마치겠습니다. Si voy a hablar esa parte nomás, luego 요한복음 terminamos. 19장 El libro de San Juan, capítulo 19. Libro de San Juan, capítulo 19. 요한복음 19장 30절. El versículo 30. 예수께서 신 포도주를 받으신 후 가라사대 다 이루었다 하시고 머리를 숙이시고 영혼이 돌아가시니라. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 자, 예수님 십자가에서 돌아가시면서 죽기 직전에 뭐라고 그러셨어요? Ya Jesucristo antes de morir en la cruz, ¿qué había dicho? 다 이루었다. Consumado es. 아멘. Amén. 여러분 다 이루었다는 말이 뭐예요? Ya, ¿qué quiere decir, hermano? Consumado es. 여러분 예수님은 우리를 죄에서 구원할 목적을 가지고 출생하셨어요. Jesucristo nació para salvarnos de nuestros pecados. 예수님은 마지막 십자가에 죽을 때 다 이루었다 하시고 죽으셨어요. Jesucristo en la cruz antes de morir habló: consumado es. Luego murió. 예수님은 우리를 죄에서 구원하는 일을 실패했습니까? 다 이루고 성공했습니까? Jesucristo fracasó para salvarnos de nuestros pecados o cumplió todos nuestros pecados, limpió, luego murió. 다 이루고 성공하셨습니다. Si cumplió todos nuestros pecados, luego ya murió y como logró. 아멘. Amén. 예, 마지막 죽을 때 다 이루었다고 하고 돌아가셨어요. Por eso antes de morir Jesucristo habló: consumado 여러분 es. 그 예수님으로 말미암아 우리가 죄에서 구원을 받은 겁니다. A través de Jesucristo nosotros recibimos la salvación. 여러분 우리가 한 게 아무것도 없지만 Aunque nosotros no hicimos nada, 하나님의 뜻에 의해서 según la voluntad de Dios, 여러분 예수님의 죽음으로 a 말미암아 través de la muerte del Señor Jesucristo, 우리가 영원히 죄가 사해진 것입니다. nuestros pecados como fue perdonado eternamente. 여러분 예수님 십자가에 단번에 죽으심으로 A través de la muerte del Señor Jesucristo, 우리를 영원히 의롭게 했고 영원히 죄를 씻어 주셨습니다. nos justificó eternamente, luego limpió nuestros todos pecados. 아멘. Amén. 자, 마지막
히브리서 9장 보고 마치겠습니다. Ya, último, vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 히브리서 9. 9장 Hebreos capítulo 9. 12절입니다. El versículo 12. 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. Y no por sangre de machos cabros ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 여러분 예수님이 십자가에 단번에 죽으심으로 말미암아 Si sola una vez murió en la cruz, 여러분 우리의 죄가 영원히 씻어졌습니다. entonces nuestro pecado fue perdonado eternamente. 이제 우리는 아무것도 한 것이 없지만 예수님의 은혜로 말미암아 값없이 의롭게 되었습니다. Aunque nosotros no hicimos nada, pero por la gracia 우리의 de 죄가 Jesucristo, 영원히 씻어졌습니다. si fue limpiado nuestro pecado para siempre. 여러분 영원히 죄가 씻어져야 영원한 천국에 갈 수 있는 거예요. Entonces nuestros pecados ya limpiando eternamente, así puede entrar al cielo eterno. 여러분 거기 죄인 전혀 없어 거룩한 자뿐이라고 그랬어요. Entonces en ese lugar no hay pecadores. 여러분 우리가 노력을 해서 거룩한 자가 될 수 없습니다. Por nuestro esfuerzo no puede ser justos. 이 뜻을 쫓아 그 10장 10절 Ya, Hebreos capítulo 10, el 이 versículo 뜻을 10. 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. Sí, Hebreos capítulo 10, el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 하나님의 뜻은 우리를 거룩하게 하시는 거예요. La voluntad de Dios es santificados 그래서 nosotros. 예수님을 보내서 십자가에 세상 죄를 짊어지고 죽게 하신 겁니다. Por eso enviando a Jesucristo a este mundo hizo morir en la cruz. 그래서 우리가 영원히 속죄가 이루어졌고요. Por eso ya recibimos la vida eterna. 여러분 우리가 이 말씀처럼 거룩하게 되었습니다. Según la palabra de Dios somos justificados. 여러분 이게 예수를 믿는 겁니다. Sí, eso es creer en Jesús. 그 예수를 독생자를 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 얻는다 그랬죠. Entonces todo aquel que cree en él no va a perder la vida eterna. 예수님을 믿음으로 말미암아 A través de la fe en 우리가 Jesucristo 의롭게 되었고 somos justificados. 영원히 죄가 사해졌고 También fue perdonado 우리가 eternamente 천국 nuestros 들어갈 pecados. 만큼 거룩한 자가 된 겁니다. Hemos sido justos para entrar al cielo. 아멘. Amén. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Si todas las personas cometieron pecados, 예수 그리스도의 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. 야 우리가 날마다 죄를 짓는데 죄가 없을 수 있어? A nosotros cada día cometiendo, ¿cómo no podemos tener pecado? 여러분 그건 나만 장군의 생각처럼 여러분의 생각일 뿐이라는 거예요. Entonces eso es como el pensamiento de General Naaman, como usted su pensamiento. 여러분의 생각을 버리고 Esta noche despojando sus pensamientos, 나만 장군처럼 하나님 말씀을 믿는 은혜를 입게 되길 바랍니다. como General Naaman, creyendo la palabra de Dios, que reciba esa gracia de 네, Dios. 오늘 말씀 여기서 마치겠습니다. Esa noche 감사합니다. hasta aquí compartimos. Muchas gracias. 네, 기도하겠습니다. Oraremos. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, muchas gracias. 하나님께서 이 볼리비아를 축복해 주시옵소서. Dios bendice a Bolivia. 이 볼리비아의 하나님의 은혜로 값없이 그렇게 되는 복음의 진리가 정말 땅끝까지 전파되도록 축복해 주시옵소서. Bendice a Bolivia este el evangelio, la muerte del Señor Cristo que salva todo Bolivia. 오늘 이 시간을 주신 걸 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Estamos muy agradecidos por ese tiempo que nos ha dado. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. 감사합니다. Muchas gracias. Vamos a dar más un aplauso al Señor. La gloria y la honra es para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es así la palabra del Señor.
nuestro, que aún no tiene a Cristo en su corazón y quiere abrir su corazón y recibir a Jesucristo. ¿Tiene alguna persona? Porque yo creo que todos son cristianos ahí.